Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Ata emrullahi fela testa'ciluh. Subhanahu ve Teala amma yushrikun. Allah'ın fermanı yani kıyamet çokum kilidu. Onunla aldırap ketmanglar. Allah ular yani müşriklarına şerik keltirgen neslerden paktur ve yüksektur. Yunazzilul melâikete birruhi min emrihi ala men yeşâ'u min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ana fattakun. Allah öz iradesi boyunca xalığan bendelerge periştlerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. İnsanlarını agahlandırınlar ki, menden başka ilah yoktur. Menden yani azabımdan korkunlar. Xalaqas semavati vel arda bil haqq. Ta'ala amma yushrikun. Allah asmanlarını ve zeminini hak yarattı. Allah ular yani müşriklerinin şerik keltirgen nerslerden yüksektir. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. O insanı abi menden yarattı. Nagahan o Allah'a aşkara husumet kılgıçıdır. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Allah çarı mallarını sizlerinin menfaatini şunlar üçün yarattı. Ularının yunu ve terisi bilen ısınısılar. Ularının nesli, sütü, sönkü ve kıkırdın faydalanısılar. Ve ularının göğüslerini yeysizler. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Ularını keşte otlaqtım qaytırıp kelgen ve ettigende otlaq eğilip çıkan vaxtınlarda çarı mallar sizlerge zinnet bulup hoşallık beğişlaydı. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ular yuktaqlarınlarını sizler capa müşaqqat bilen aran yetip paralaydigan joylarga kötürüp bardık. Sizlerning parvardigoringlar sizlerge hakikaten şefqatlikdir ve mehribandır. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah atni, xeyçirni ve eşekni minişinlar üçün ve zinnet üçün yarattı. Allah yani sizler bilmeydiğin nerslerini yaratıdı. وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّب۪يلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Doğru yol gösterişini Allah öz üstüge algan. Bazı yollar egri boludu. Mubada Allah xalısaydı, sizlerinin hemminlerini elbette doğru yolu salgan bulattı. هُوَ الَّذ۪ي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ. Allah sizlerge bulutun yağmur yağdırıp verdi. Onundan içsizler ve şu yağmur arkalık ösken del derehler bilen çarvanlarını bakısızlar. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah sizlerge şu yağmur bilen ziraatlerini östürüp verdi. Zeytun, xorma, üzüm ve türlük meyvelerini östürüp verdi. Çoğunqur fikir kılıdığan kavim için bunun da hakikaten Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Allah sizlerge keçini, gündüzni, günni, ayını boysundurup verdi.
Yıldızlarmı Allah'ın emri bilen boysundurulgandır. Şundan kavim için bununla nurgun deliller var. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Allah yani yeryüzüde sizler için yaratkan rengarenk nerslerini sizlerge boysundurup verdi. Ve nasihat alıdığan kavim için bunun da elbette ibret var. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Allah sizlerini denizden yeni göğsleri, yani beliklerini yiyin, takaydıgan zinnet buyumları, yani üncü mercanlarını çıkarsın, dep sizlerge denizde boysundurup verdi. Allah'ın nimetlerini talep kılışınlar ve onunla şükür kılışınlar için, Allah'ın boysunduruşu bilen yemek içmekler ve yüktaklar kaçılangan kiyimlerinin denizde dolkun yerip ketivatkalıkını görsen. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Ziminin sizlerin təvrt etmesi için Allah onun da tağlarını berpa kıldı. Ziraatlarınlarını, çarva mallarınlarını soğurşunlar için, erik üstenlerini, ezip kalmasıkınlar için yollarını peyda kıldı. وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Yollarga belgelerini kıldı. Onlar keçisi korukta ve denizde, yurtsuzlar bilen yol tapıdı. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bütün kainatını yaratkan Allah bilen hiç nersini yaratalmaydıgan butlar okşaş bulamdı, oylumam sizler. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Eğer Allah'ın sizlerge bergen nimetini sanısanlar, onun hesabını edip bolalmaysızlar. Şüphesiz ki Allah sizlerinin bu cehetteki yetersizliklerini elbette mağfiret kılgıçıdır. Bendelerge mehribandır. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Allah sizler yoşurgan ve aşkarı kılganның əmisi bilip durdu. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Ularning Allah'ını koyup ibadet kılganları, yani butları hiç şeyini yaratılmaydı. Belki ularning özleri yaratılgandır. Yani insanlar tarafından yasalgandır. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ Ular yani butlar tirik emas, ölüktür. Ular çokunğuçularının kaçan qaysi tirildirildığanlığını uqmaydı. إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ Sizlerinin ibadet kılışkı layık ilahinlar birdir. Ahiretke işenmeydiğallarının dilleri Allah'ın birlikini inkar kılıdı. Ular çoğunculuk kılıp, haqni qabul qilishdan baş tartquchilardir. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين Allah ularning yo'shirganlarini va oshkor qilganlarini rasuli bilib turdi. Allah takabburli qilguvchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ Ularga, yani müşriklarga, Parvardigoringlar payg'ambarga nimalarni nozil qildi, deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishdi. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ
Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga o'zlari javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ladigini nima degan yomon. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ular, yani Mekke kafirlerden ilgiri ötken kafirler öz peygamberlerine hile mikir işiltip Allah'ın nurunu öçürmekçi oldu. Allah onlarının hile mikir binasını tədüküs gumuran kıldı. Onlarının üstüge bu binanın ögüsü örülüp düştü. Onlarga özleri oylumağa yerden azap geldi. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga qayib, mening sheriklerim qini qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. Ilm berilganlar, ya'ni ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir, deydi. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Ular kufrni ixtiyor qilib, o'zlariga ziyon solgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysunganliklarini bildirib, biz hech qanday yomon ish qilmadik, deydi. Undaq emas. Alloh sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilguchidir. فَدَخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortquchilarning boradigan joyi nim degan yomon. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. Taqvodarlarga Parvardigoringlar payg'ambarga nimalar nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlanadi. Oxirat yurti ular uchun texim yaxshidir. Taqvodarlarning yurti rostli nima degan go'zal. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Ular aslından östanlar eqib turadigan adni jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xoligan narsalar tepiladi. Alloh taqvodarlarni ana shundoq mukofotlaydi. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ular müşriklik ve günahlardan pak bulgan şaraitda farishtalar ularni qabziruh qiladi. Farishtalar ularga salam sizlarga qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
Kapırlar faqat özlerinin cenini eliş üçün perişlerinin düşüşünü, yoki Parvardigorning amrining, ya'ni azobining tushishini kutdi. Ulardan burun o'tgan kofirlarmi ana shunda qilgan edi. Alloh ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ular qilmishlarining jazosini totdi. Ularga masxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Müşrikler mübada Allah xalqan bolsa, biz ve bizning ota-bobolarimiz Allah'ni qo'yib, hech narsaga ibodat qilmagan bo'latdiq. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'latdiq, dedi. Ulardan ilgirkilarmi ana shunda qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliq qilishdan iborat. Hidoyat qilish bo'lsa Allohning ishidir. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. Biz haqiqatan har bir ummatga Allohga ibodat qilinglar. Shaytondan, ya'ni shaytonga, butlarga, qohinlarga o'xshash har qanday ma'budga ibodat qilishdan yiroq bo'linglar deb payg'ambar avatdiq. Ularning orasida Alloh hidoyat qilganlarmi bor, gumrohlikqa tegishlik bo'lganlarmi bor. Yer yuzida sayr qilib yurib payg'ambarlarni inkor qilganlarning oqibatining qanday bo'lganligini kuzatinglar. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Sen onların hidayet tepişiğe yeris bolsanmı, Allah öz gumrah kılgan kişini hidayet kılmaydı. Onlarını Allah'ın azabından kutuldurduğun hiç kandak medetkar yok. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ular Allah ölükni tirildürmeydi dep qattiq qasam içişti. Undaq emas, yani ölükni tirildurdu. Allah vədisini çoxum işe aşırdı. Lekin insanlarning tolisi Allah'ın kudretini bilmeydi. Şonlaşqa ölgəndən kin tirilişni inkar qılıdı. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَارِبِينَ. Allah ular ixtilaf qilishqan haq bilan nahaqni ularga ayırıp beriş ve kafirlarga ularning yalğançılıklarını bildirip qo'yish uchun ularni qaytadan tirildirdi. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. Biz birer şeyini vücutga keltirmoqchi bo'lsak, uningga vücutga kel deymizda, u vücutga keladi. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Zulümge uçurganından keyin Allah yolida hicret qilganlarni dunyoda cho'qim yaxshi joyga o'rinlashtiramiz. Ular biladigan bo'lsa, ularga oxiratning savobi texmi cho'ngdir. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ular egirchiliklarga sabr qildi. Ular həmişdə Parvardigorga təvəkkül qılıdı, yəni yölünüdü. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي
إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Senden ilgiri biz faqat erlergila vahiy nazil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdiq. Ey Quraysh jamoasi, buni bilmasanglar, ilm ahllari, ya'ni Tavrat va Injilni bilguvchilardan so'ranglar. Bil bayinati vaz zubur va anzalna ilayka az-zikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilayhim va la'allahum yatafakkarun. Ularning o'zlarining rostligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdiq. Biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsin deb nozil qildik. Afa aminallazina makarus sayyiati an yakhsifallohu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yash'urun. İlmikir işiltib yaman iş qilganlar Allah'ның o'zlarini yerga yutkizib etishidan yoki o'zlariga o'ylamagan yerdan azob kelishidan qo'rqmamdi. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Yoki o'zlarini safar ustidagi chog'larda jazoga yo'liqtirishidan qo'rqmamdi. Bu chog'da ular qochib qutula olmaydi. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Yoki Allah'ның o'zlarini qadam-qadam jazolashidan qo'rqmamdi. Sizlarning Parvardigoringlar albatta marhamatlidir, mehribondir. Shunga sizlarni oldirib jazolamadi. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Ular Allah yaratgan şeylerinin sahillerinin boysungan halda Allah'a secde kılış yüzsüdün on solga mail bulup turganlıkını görmedi mi? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Osmanlardaki ve zimindeki hayvanlar, periştler Allah'a secde kıldı. Ular Allah'a secde kılıştın çoğunçılık kılıp baş tartmaydı. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ular öz üstüdeki Perverdigardan korkudu. Özlerine buyurulganını kılıdı. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Allah iki ilahqa ibadet kılmanlar. O fakat birli ilahdır. Menden korkunlar dedi. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ. Osmanlardaki ve zimindeki hemmi nerse Allah'ın mülküdür. İbadet hemişe Allah'a kastır. Allah'tan böyle gayriden korkamsızlar. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Sizler bəhrəmən boluvatqan nimetlerinin hemmisini Allah bergen. Sizlerge bir eğirçilik yetse Allah'a yalvarıp dua kılısılar. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Allah sizlerden eğirçilikini kötürvetse, aranlardan bir bölük adam derhal öz Perverdigarıga şerik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ular özlerine bergen beşideki eğirçilikini kötürüvetkenlikimizden ibaret nimetimizge naşükürlük kılıdı. Sizler ecrinlar yetkiçe dünyadan bəhrəman bolunlar. İşinlarının akıbetini uzak kalmayı bilisler. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ. Ular biz özlerine bergen mal mülükten bilimsiz butlarga nesibi kaldırdı. Ey müşrikler!
Allohning nomi bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortilsizlar. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. Ular Allohga qizlarni nisbat berdi. Alloh bundoq bo'xtondan pokdir. Ular o'zi orzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat berdi. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Ularning birarisiga xotinining qiz tuqqanlik xush xabar yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnok bo'lib ketadi. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yetkazilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizni saqlab qolamdi yoki uni to'pa ostiga tirik ko'mamdi? Shu haqda o'ylanadi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Oxiratga ishonmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa qo'shal bo'lib, qiz tug'sa achchig'i kelish, or nomusdan va kambag'allikdan qo'rqib, qizlarni tirik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Alloh bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qiluvchidir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Agar Alloh insonlarni ularning zulmi tufaylidan chapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yuzida qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Alloh ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchi vaqtmi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilchi vaqtmi ilgari surilmaydi. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. Ular o'zlari yomon ko'rdiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki, ular do'zax azobiga duchor bo'ladi. Ular do'zaxga tashlanib qolguvchilardir. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. Ey Muhammed, Allah'ın namı bilen qasam ki, senden ilgiri ötken ümmetlerge hakikaten peygamberler avattık. Şeytan onlarının amellerini özlerge çıraylık görsetti. Şeytan bugün onlarının yardımcısıdır. Ular ahirette katlık azapı duçar boludu. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ey Muhammed, biz kitapni, yani Kur'an'ni fakat senin kişilerge, ular dinideki datalaş kılışkan nerslerini bayan kılıp verişin üçün, iman etkan kavimge hidayet ve rahmet bolsun üçünle nazıl kıldık. وَاللّٰهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ. Allah bulutdan yağmur yağdırıp, şunun bilen qağdırab qalğan zimində türlük ziraatlarını öndürdü. Bunun da vəz-nəsiyyət anlaydıgan qavim üçün, elbette Allah'ın kudretinin çoğunluğunu gösterdiğin deliller var.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Chahar paylarda sizlar uchun haqiqatan bir ibrat bor. Sizlarni chahar paylarning qornidagi mayoq tejekdin va qondan ayirib chiqqan pokiz va tamlik sut bilan sug'urmiz. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sizlar uchun yana mundaq ibratmi borki, xurmidan, üzümdan şaraplar va pokiz yemekliklar yasaysizlar. Aqlni ishlatadigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning birligini ko'rsatadigan dalil bordir. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Parvardigoring asal harsiga ilhom bilan bildirdi. Tog'larga, daraxtlarga va kishilarning asal harlari uchun yasagan uylarga uvu tuzgin. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ondan keyin turlik meyveler, yani gül çiçeklerden yegin. Parvardigoringning yo'llariga itoatmanlik bilan kirgin. Uning, yani asal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil rangli ichimlik, yani asal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligi haqida fikr yurgizadigan qavm uchun ibrat bor. Vallohu xalaqakum thumma yatawaffakum. وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajlinglar tutganda sizlarni qabzruh qiladi. Aranglarda ömürning yomon, ya'ni eng qiyirliq bosqichiga ulashadiganlarmi bor. Ular hatta bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Ya'ni ilgari biladiganlarini unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemiyib kichik bolaga o'xshab qoladi. Alloh haqiqatan mahluqotni boshqarishni bilguchidir. O'zi iroda qilgan narsani ishga oshirishga qodirdir. Vallohu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini rizqda barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Vallohu ja'ala lakum min anfusikum azwajan va ja'ala lakum min azwajikum banina va hafadatan va razaqakum min at-tayyibat. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Allah sizlarning unsi ulfat edishinglar uchun xotininglarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va navrilarni yaratdi. Sizlarga turli she'rin narsalarni rizq qilib berdi. Ular botilga, ya'ni butlarga ishinib, Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Ular Allah'ını koyup özlerine asmanlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib, ya'ni osmondan yomg'ir yog'dirib va yerdan ziroat va daraxtlarni o'stirib berolmaydigan, shunday qilishga qudrati yetmaydigan butlarga cho'qinamdi. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.
Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga butlarni o'xshatmanglar. Allohga sherik keltirmanglar. Alloh haqiqatan hamma haqiqatni biladi. Sizlar Allohning buyukligini bilmaysizlar. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah mundaq bir misal keltirdi. Hech qanday ishni o'z oldiga bartaraf qila olmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol mol-mulk ato qilgan va uni yoshirin yoki oshkor yusunda sadiq qilib turgan hur erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Allah bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Demi hamdu sana Allohga qastur. Ular, ya'ni kofirlarning to'lisi hamdu sanoga Allohning loyiq ekanligini, butlarning hamdu sanoga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah yana mundaq misol keltirdi. Mundaq ikki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidir. Egisi bu gachini mayli qayerga avassun, u hech qanday foyda elib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa o'z to'g'ri yo'lga mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu ikki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'z to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan, o'zi Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odamning ularni o'xshash o'rin qo'ymaganidek, but va toshni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochquchilik yoki uningdimi tezdir. Allah haqiqatan hamma narsa qodirdir. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holatinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va yuraklarni ato qildi. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningda iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah sizlarga o'yinlarni turalg'u joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilsizlar. Sizlarga qo'ylarning yo'nlaridan, to'g'larning yo'nlaridan, o'chkilarning yo'nlaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va o'yinlarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha, ya'ni o'lim kelguncha yoki ular ko'nirab tugigicha foydalanadigan narsalar qilib berdi.
والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Allah sizlarga o'z yaratgan narsalar, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soylarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or, o'nkurlarga o'xshash turalg'u qiladigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan to'mir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shunday mukammal ne'matlarni berdi. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, sana hech ziyni yo'q. Sening vazifang faqat ro'shan tabliğ qilishdir. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ular Allah'ның ne'matini tanıydı. Ondan Allah'tan bo'lak g'ayriga ibodat qilish bilan o ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kofirdir. Ya'ni kofir petiki o'lidi. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. Şu günde, yani kıyamet günüde her ümmetten onunla iman bilen yoki kufri bilen guvohlik beradigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ondan kafirlarga özleri hechqa ruxsat qilinmaydi. Hamda ulardan Parvardigorni rozi qilish, yani Parvardigorni rozi qiladigan amallarni qilish talab qilinmaydi. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. Zalimlar, yani müşrikler azapni ko'rgan chaqda ulardan azap yenikitilmaydi va kechiktirilmaydi. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. Müşrikler dünyada çoğungan butlarını görgen çağda, ey Perverdigarimiz, bular bolsa bizden seni koyup ibadet kılgan butlarımızdır, deydi. Butları ularga cevap verip, şübihisiz ki sizler hakikaten yalgıntısılar, deydi. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şu günde ular özlerinin Allah'a baş ekkelligini bildirdi. Ama ularning dünyadaki çağlarda butlar bizga shafaat qiladi degan yolg'on yavdoqlari yo'q chiqdi. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Kafir bo'lganlarga va kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni dinidan to'sqanlarga ularning qilgan buzg'unchiliklari uchun azob qilamiz. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Şu günde biz her bir ümmetke ularning ichidan ularga qarshi guvohlik beradigan bir shahid, ya'ni payg'ambar keltiramiz va shu kunda biz seni bularga, ya'ni ummatingga shahid qilib keltiramiz. Sana biz kitobni, ya'ni Qur'onni hamma narsani, ya'ni kishilar muhtoj bo'ladigan diniy ishlarning hammasini tushuntirib beradigan, dillarga hidoyat, bandalarga rahmat, musulmonlarga mangulik saodat bilan xush xabar yetkazgan qilib nozil qildik.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Allah haqiqatan kishilar orasida odil bo'lishqa, jami xalqqa yaxshilik qilishqa, xish aqrabolarga sil-rahim qilishqa buyurdi. Qabih so'z harakatlardan, yomon ishlardan va zulm qilishdan to'sidi. Nasihatni qabul qilsin deb Alloh sizlarga panda nasihat qiladi. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Sizlar ahd tuzishganlaringlarda Allohning ahdiga vafo qilinglar. Qasminglarni Allohning nomini tilga olib qutulgandan keyin buzmanglar. Chunki sizlar Allohni guvohchi qildinglar. Shubhisizki Alloh qilmishinglarni bilib turdi. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. Sizlar pishiq egirgan yipni chuvib parcha-parcha qilib etgan xotindek bo'lmanglar. Bir jamoa son va mulk jihatda yana bir jamoadan ko'p bo'lganligi uchun qasminglarni aldamchilikning vositasi qilib olsizlar. Ya'ni o'zaro yordamlashish ustida bir jamoa bilan ittifoq tuzishgandan keyin soni va puli mili ko'proq yana bir jamoani ko'ribla ilgirki jamoa bilan tuzishgan ahdini buzib keyingi jamoa bilan ahdi tuzsizlar. Alloh sizlarni haqiqatan buning ya'ni va'daga vafo qilish amri bilan sinaydi. Sizlar datalash qilishgan haq-da'oqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim aniq ayirib berdi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Mubada Allah xalqan bo'lsaydi, sizlarni, ya'ni bütün insonlarni albatta bir ummat, ya'ni bir dinni qilatdi. Lekin Allohning hikmati ularni o'z ixtiyoriga qo'yishni taqozo qildi. Alloh xalqan odamni gumroh qiladi, xalqan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni bütün qilmishinglar ustida so'roq qilinsizlar. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Qadiminglar islom dinida izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmaslik uchun qasminglarni o'z aranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar, ya'ni ahdiga vafo qilishdan yuz o'rganliginglar uchun azobni tetisizlar. Sizlar oxiratda do'zaxda cho'ng azob qolasizlar. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setib etmanglar. Sizlar agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsalaridan ortiqdir. مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ey insanlar, sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allohning dargohidagi narsalar tugumasdir. Savr qilguvchilarga albatta ularning qilgan amalidanmi yaxshiroq savob beramiz.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ayol mo'minlardan kimki yaxshi amal qiladi ekan, biz uni albatta dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib, obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amalidimi yaxshiroq savob beramiz. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda, qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilegin. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Şübhisizki mo'minlarning va Parvardigoriga tavakkul qiluvchilar, ya'ni yo'languvchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Ya'ni Parvardigoriga chin yo'langan mo'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qila olmaydi. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlarga va o'zining ig'vo qilish bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanla hukmronlik qiladi. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib, uning o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nozil qilganini, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad, sen Allohga yolg'on chopilding" deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Aytqinki, Qur'onni Jibril mo'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Parvardigoring huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ular, ya'ni mushriklarning uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zni obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa, ro'shan arab tilidir. Innallazina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihimullohu va lahum azabun alim. Shubhisizki Allohning oyatlariga, ya'ni Qur'onga ishonmaydiganlarni Allah hidoyat qilmaydi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. İnnemâ yefteril kezibellezîne lâ yu'minûne bi âyâtillâhi ve ulâike humul kâzibûn. Fakat Allah'ın ayetlerine işenmeydiganlarla Allah'a yalgan çaplaydı. Muhammed aleyhisselam yalgancı emas. Del onlarının özleri yalgancıdır. Men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani velakin men şerha bil kufri sadra صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Kimki Allah'a iman etgandan keyin imanida yenib olsa, qalbi iman bilan mustahkam tursumu majburlash ostida og'izdila imondan yonganligini bildirganlar buningdan mustasno. Kufri bilan ko'ngli ozodi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. ذلك بأنهم
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Bu, yani azap, ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kofir qavmni hidoyat qilmaydiganligi uchundir. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Hani şu kişiler Allah tarafından dilleri, kulakları ve gözleri peçetleyip bitilgen kişilerdir. Hani şular gafıllardır. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Ular rastında ahirette ziyan tatlıkçılardır. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ondan ey Muhammed, ziyankeşlikka uçurgandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan. Ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga chidiganlarga Parvardigoring mag'firat qiladi. Shubhisizki Parvardigoring shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, sabr qilganidan keyin ularga albatta mag'firat qilguchidir, rahmat qilguchidir. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Her adam özü bilen bulup ketadigan, her adamga qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini asligin. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah mudaq bir misal keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka aholisi bo'lib, aslida tinch xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Alloh ularga qilmishlari tufaylidan ochlikning va qo'rqinchning alamini tetibdi. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Ularga öz içinden bir peygamber, yani Muhammed aleyhisselam geldi. Onu ular inkar kıldı. Ularga azap, yani qattiqchilik ve uqubat yüzlendi. Ular günahlarga çömgenlik tüfeylidin zalim idi. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah sizlerge rızık kılıp bergen halal, şiirin yemekliklerden yanlar. Eğer Allah kılı ibadet kılıdığan bolsanlar, Allah'ın nimetige şükür kılınlar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. Allah sizlerge özü ölüp kalgan hayvanını, kanını, çocuğu göçünü, Allah'tan gayrinin, yani butlarının namı eğitilip boğuzlangan hayvanını yiyişini haram kıldı. Kimki ihtiyarcı emez, ilacısızlıktan yukarı haram kılıngan nerslerden hayatını saklap kalgıdek miktarda ise Allah onu mağfiret kılgıcıdır, onunla köyün gücüdür. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Ağzınlarga kelgen yalganını sözleş üçün hiç qandaq delilsiz, bu halal, bu haram demanglar. Çünkü mundaqda Allah namıdan yalganını uydurgan boluslar. Allah namıdan yalganını uydurguçular hakikaten dünya ahirette maqsadiga erişelmeydi.
متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ular dunyodan faqat ozgina bahramon bo'ladi. Ular oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. İlgiri sana bayan qilgan narsalarni yalğız Yahudilarga haram qildik. Bunun bilan biz ularga zulm qilmadik. Lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Şübihsizki bilmasdan yomon ishlarni qilgandan keyin tavba qilgan va amalini tuzatganlarga Parvardigoring albatta mag'firat qilguvchidir, marhamat qilguvchidir. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. İbrahim haqiqatan yaxshi xislatlarni o'zlashtiruvchi peshvo, Allohga itoatman, botil dinlardan haq dinga buralg'uvchi, ya'ni haq dinga e'tiqod qilguvchi edi. U Allohga sherik keltiruvchilardan emas edi. Shakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. İbrahim Allah'ның ne'matlariga shukr qilguvchi edi. Alloh uni payg'ambarlik tanladi va uni to'g'ri yo'lga boshildi. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Onunğa dünyada yaxşılıq ata qıldıq. Şək şübhəsiz ki, axirətdə o yaxşılar qatarında boludu. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ondan sana batıl dinlardan haq dinga buralğuchi, yani haq dinga itiqad qilguvchi İbrahimning diniga agashkin. İbrahim mushriklardan emas idi deb vahiy qildik. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Şənbə günü üstüdə ixtilaf qılğuçular üçünlə onu uluqlaş belgilendi. Yani şənbə gününü uluqlaş ve bu günde işlemeslik İbrahim'nin şəritide yok idi. Yahudiler Allah'ın əmrige asilik qılıb, dinde ixtilaf qılışqanlıqları səbəbidin ularga eğirçilik tuğduruş üçün şundaq belgilemin çıxardıq. Şübhəsiz ki, Pərverdigarın qiyamet günü ular ixtilaf qılışqan haq naq üstüdə çoxum hüküm çıxırdı. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Parvardigarının yoluğa, yani İslam diniga hikmetlik uslubda yaxshi va nasihat bilan da'vat qilgin. Ular, yani muxolifatchilik qilguvchilar bilan chiroyli ravishda munozirlashgin. Parvardigoring haqiqatan uning yo'lidan ozg'onlarni obdan biladi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum lahuwa khayrun lis-sabirin. Hidayet tapıcılarını mı obdan biludi. Eğer özünlarga yetken ziyan zahmet üçün intikam almakçı bolsanlar, özünlarga yetken ziyan zahmet qançilik bolsa, şunçilik intikam elinlar, yani aşırı etmenler. Eğer sevir kılsanlar, yani intikam almayı keçirsanlar, bu sevir kılgıcılar, yani keçirgücüler üçün elbette yaxşıdır. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. Ey Muhammed, Allah'ın yolunda sana yetken aziyetlerge sabır kılgın. Sabrın fakat Allah'ın yardım bilenle kolun kilidu. Ularının iman etmeğallıkıga kaygurmagın. Ularının ilim mikirsidin yürükün sıkılmasın.
إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah haqiqatan taqvodorlik qiluvchilar va yaxshi ish qiluvchilar bilan bilidir.